Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nungsi terbaik ciri nausing. Hausi Bharat lenga ki maikai dagi. Lopam thok taba warep ama WAQF Amendment Bill. Masigi matang da lorok pa masina maram oiraga. Hindustan na sida lairiba. Musalman pom namak ki thamoi da adum laba chauba chaitheng ama piri. Hari basi Musalman ka kinate masigi linda si Bharat asing ba Bharati asing ba Indian masada Bharat po nungsi jaba Bharat ke culture bo Jamuna Ganga culture bo nungsi jaba khuding magna linda to phom thoki masi pali balenga kasigi aran ba warip singi maktagi achau ba warip amani haibasi ikoi khuding magna khangadabani masina Bharat asi apun ba ma chaukat pam oi henbagi mahutta chau thaba amadi akai toi thongai oiraba adum laba lambi hiram amada chau na chen thali pu thali haibasi ikoi khuding magna khangadabani Marmasina ngasi Bharat ki mafam kaya da masigi mayokta protest taunari protest tauriba khudimuk masagi hakni tawpham thoki masida musalman khakna tana ekhoi miyoi ba lonchat ki wakhalon chen bo khudimuk na masida thoklaga haini ba bill asigi mayokta protest tawgadabani masi maramdi masi puari haktak tagi ari ba haktak tagi musalman sing khakka mari lenaga laglaba adum laba ekhoi gi dharmaga islam dharmaga hakchin na mari lenaba musalman masana lanai gi foba sirna ba yadaba masi apun bagi oina musalman apun ba laita lai ba singi damakta mahi masingi damakta ekhoi gi prayer taw bagi damakta ekhoi gi top na tongana lai ba kanana su sokpa leiba yonba yadraba mafam amane ba WAQF gi mafam hari ba singasi aduna hari ba mafam sing asida lenga ki maikai dagi mokhoina kabza tawjalaga mokhoina munsil laksil laga sin mong da sin na bagi damakta natraga musalman singi khudong chaba sing munna bagi damakta ibada sing mathang tapna paikhan na bagi wakhalon leiba do pangthong na bagi damakta masigi khongthang ase masi Bharat ki itihas ka leikhaba adum laba achauba aran basing adugi marung dagi thak wang na soiraba thak wang na ekhoi gi aran boiraba warep ama khaktang ni marmasina masigi matang da ekhoi khudimak na ninda tawgadabani masiga mari leina ngasi Manipur da su mayang Impal Bengun Jamiatul Ulama Bengun amadi atopa organization kaya amaga punna duna masigi mayokta ekhoi gi ihau protest ama pangthokli sumaina tawduna ekhoi khudimak protest tawduna सरकार दा वकतुना सरकार दा लौसिन खोंजिनदुना एखोइना आरिबा बिल असे मसी पास तहोंदना होनगदबनी मरमदि मसी जातीय मगी धर्मगा आस्थागा मलिनबा अदुमलबा चाउखरबा हिरममनी मसी मखोइना एखोइगी लंजाउ थोकनबा मगी बार्तोन तबगुमबनी मी जातीय मदा सुम ककक थिलगा हौरबदी मखोइगी थवाई हक्चांग दखक्ता सोकलि फौबदी खामखिबा याय अदुबु मखोइगी लेरिबा ईमान फेत अदुगी मदु सोकना गरिगुमबा मैरी यसिना यौखिबा तारगदी मसिदा की थोकलकपा प्रॉब्लम अदुना मसदगी थोलकपा लांजाव अदुना अखोइ कनासु थिंबंगा मोय अखोइ सु मांगनी पुंगनमक मांगमिनगनी अदुना अकाय अतोय अमदि तंगदु लैता दब लैंगा लैबाक अमा ओइबदो मदुदगी कनबगी दमकता अखोइ खुदिमकसु मसिगे मायोक्ता प्रोटेस्ट तौमिनगदबनी मसि मुसलमान खक्की आइबा लैते अखोइ हिंदुस्तान दा लैबिनरबो खुदिमक अखोइ अमा खक्तंगनी धर्म जात बिदा मानदब तोंगान तोंगान बनी मी अमगी थाकता पुंगनमक अमा खक्तंगनी मरमसना अखोइ खुदिमकना हाइबा बिल असे मसिगे मायोक्ता सरकार दा अपील तौरगा सरकार गे माइकैदा प्रोटेस्ट तौबनी खंगदे होनबा याबा होनलगा चननदना होना बाइबसे मसी हिंदुस्तानी अमगी दमकता भारती अमगी दमकता तंगाई फदबा थबक अमा खक्तंगनी हाइबसे अखोइ खुदिमकना सरुग यामिनगदबनी WAQF हाइबसी WAQF प्रॉपर्टी हाइबसी मुसलमान सिंगी हकनी मसीबो मुन्ननबगी सरकारना हंदक WAQF अमेंडमेंट बिल 2025 ता पास तौरिबा से मसी एखोइ याबो ngमलोय एखोइना मसीगी मायोक्ता प्रोटेस्ट तौरी हाइरिबा WAQF अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा अमसुंग राज्यसभा दा पास तौरिबा से हंदोकदबनी मसी विथड्रॉ तौगदबनी नत्रबदी एखोइ मखल मथेनगी खोंजंग मखाताना चंचलकनी WAQF की प्रॉपर्टी पुनमक मुसलमान सिंगी दमकता स्पेशल होइना मसी एखोइगी मुसलमान सिंग इपा इपु सिंग थमलंबनी मसीबो सरकारना मखोइगी कब्जादा मखोइगी ओइननबगी दमक सेमलक बिनसे एखोइ याबंगमलोय मरमसिना लोकसभा अमदी राज्यसभा दा पास तौखिबा बिल असी विथड्रॉ तौबियु चनबा यारोय मखाताना एखोइ खोंजंग मथम चंसेंजरकनी ngasi mayang Impal Bengun gi Jamiatul Ulama Bengunna sinduna tawjaliba protest asida sarug yariba organization sing topa mioi kaya amasu topa kamu kaya amasu sarug yari masing marung dagi maruoina ikoi RS EDO sumain tawduna MYDC YSC amadi DYC haibna chingba organization sing asina sarug yaki sumaina ikoi mayam su haiba bill ase masi pass tawbu ngamdana bagi damakta masigi konthok konjing tawba dharma bagi laijaliba magi dharma du khaka mari na ba problem singda mafam singda amadi hiram sing asida ikoi khut thinjalaga amna amada akai ga pina ba ikoi ram thana ba na chingba sigumba sigi mayok tai ikoi khnimak laiminasi ikoi khnimak mapuna pangal pina bibo isano aran ba singi mayok ta laina bagi damakta